pa bangke government la pen rar fan la pen nilitum lidera moka kithan pachini seroi ye six sidul power ke dor delo la pen autonomous state bang sinangku seminars ki didi anda arni siat ada ditu press club or district press club atau six sidul power man ke dor delo la state nangku la se conclusion ke ba seta no la APSC atum bangke upito man enga mathane la tumo bangke six sidul antacho autonomous state nangni la pen autonomous state anta six schedule apawara bang hem memu ingkang labang so justification apa na bang sila tu alang tu get tak tok so ta European ba kaini pada ke tom tapi lape ini aturan salah atau bang justification gitu masih langsung bang ke chokje lapen rar kan apa bang buat kam sila tu mikir sendiri tu mana hang invite lo lasi ya sisi pendiri tu dia bang ke labang salam ada majority of murid tum dakchitong la pendak alam klang je six sidelo long autonomy ki ane ka ko mamake lake dorti lasin on state nangku tapi ni lethot tala aku autonomous state panta six sidelo apawa hemu pulang so justification city lasin la bangso posini dulu dong ya tunggu Elvin Keron dulu pada horsing Keron itu berjaga sosialnya lain dengan ini tuh power bangke tuh organizer itu bangke kali itu power bangke otonomi langsung align sih lah tuh bangke langsung intention kan langsung objektif kan sih langsung program bangke tapi la bangsa isu bang already settled movement ka pang cheng 1960 pe si usi kado beta ningelo ate APSC movement step pura movement ke 1960 pe setelah bang swang chak already 1954 pen khasi pen jantia district council CE mamasi sidang lo meeting phalo hala da mamasi chiparai je six schedule apawa ke dodelo lasno ke separate state na ko lasi labang su six schedule apawar dor delu pa isu bang already settled long years ago labang so bang se long bang ke latu revive je state na nelo Africa na minun to tira six schedule along power compete langsung justification se latu army sihat under strike do tapi turong kana hada kala point number 10 along demand ke lain gubernur apa cakong sekian kilo episode benar episode demand point number 10 along nanti gubernur kan cakong kini along tindas gubernur asuri kini setelah six schedule along ke gubernur kijong dam ke gubernur laki state government apa gubernur kan cakong kini kurute state government apa cakong kinanji lagi rapan toko manghulo episode itu ini adalah program kami lahir kalau tema objektif apa mana to justify that six zero is more powerful than autonomous state rasanya itu nggak ada dalam Cina ada six zero power model Johnson Bay event dekat ini kali Chandra Babu terang event dekat ini kali Elvin Keron event dekat ini kali Tuliram Rohang event dekat ini kali mati all tribal of the northeast langsung lama banyak kan ini lasi 1952 6 gedeng atau mat khasiat tu janti atau garwa atau video tu mat 1960 ben langsung state tu kamu kan dipanggil labang so foto mat one time of autonomy given in the system is not at all enough for handle naga tu orang teaching mana mak saya reject tu 1952 6 ka implement hono sila ke preference tu laang si 6 tam tang wala tu ke aruna chalo lo ki ko se government kun 6 implement mere langsung a verification na
Achipina episode situ. Seta atau intention bangke to mislead the people. Radapan pamang grupo lama ke kado ya tunke every tom dick and heavy ke six rule history chini ne. Six rule background chini ne. Six rule long power pipis ke tumata chini ne. Amat penama to ma ke dum bare. Masa intention ke kan election hai ni. Jai kata election hai ni. Jai kata yang si Karjala uri pan kecing hon bare. Karja khe pan kecing hon bare tu dalam bisa puri resign to non. Itu tu SSC tu ke penangan tu ke pator pan tu. Dhram Singh karo, Elvin karo, Dipen rompi, Babu rompi. Sapuri Chetan si. Even Dr. Singh karo, even lata metar pan ke jointo rompi non SSC long abade tade kape kala. Sa ahuri si ke lata Sapuri Chetan si. Autonomous state of movement karya khe pan karya long long dia pan movement ta jai kathar bangke sakuri egle mese ka bangke bangke non pension dam lo kam awre lo time pass kan lal ta alam li jom he le lan so alai ni ta alam li election hai ni non government atum to pul le tum SSC atum ke well experience lo government and negotiation ke state government and le tum chiki ga lo central government and le tum chiki lo government is better than successive central and state government पैसेंजर तुम के नेगोशिएट मेमोरेंडम दीपिडम अपाताई तीनटा सेंट्रल नो स्टेट गवर्नमेंट नो तनांगी को बाके नंतु ऑटोनोमस स्टेट एंडा नेलो 6 शेड्यूल दे एंडो अटे 6 शेड्यूल पावर खेती एक्जेक्टली नॉट एपीएसएलसी तुम तला सिकंदी रिले तुम दाव लातुम गवर्नमेंट एजेंट मापीमा बीजेपी कांग्रेस एजेंट सकली गवर्नमेंट एजेंट मापीमा अटे गवर्नमेंट तुम अलायंस लातुम नियमो गवर्नमेंट तुम पुरो 6 शेड्यूल पावर खेती लातुम ऑटोनोमस स्टेट पाके पावर आवी exactly no एपीएसएलसी तो तला से करेंगे टॉक्सो तला से ऑर्गेनाइज मीटिंग लो तला से करेंगे धरना लो तला से करेंगे आगे से हर धरना बुkan ini pulau hangar cycle लो ताके गवर्नर पासी यहाँ तो 6 लो के टिकटॉक का गवर्नर जुटू का पंचाली it is referring to the state government masih lahir kan do ya एपीएसएलसी तो माके pamang लो ऐसी ini nama pakai PINIA program organize करके 6 schedule implementation committee to organize. Setelah taisia political platform ke berarti. Samsung kan untuk signature dia nak. Alam tu mah legal secretary lo. 6 schedule implementation committee dah itself amata taisia political platform. APSLC bata taisia political party ke berarti. Person si inward amunid le 6 schedule implementation committee lo dah. Do but APSLC long term. How can one person represent two different political platforms? This itself is also contradictory. Ate, no man can serve two masters. Inward amunit ke bahina hem pulong kam claim munit. Inward amunit ke bahina arna man induti. Non Samsung kero na bangke. He is representing 6 schedule implementation committee. At the same time, he is also representing APSLC. Because he is legal secretary of the APSLC. So these are the things. Basi, full of contradiction, full of confusion. Non nothing can be given. The claim of it. Lain lagi itu mas stand up. Basi rap kan? Lain itu mah boleh kan? Han pasti ni bagaimana? Pardon. Anak highlight kita.